Dobro veče, poštovani gledaoci. Razlog zašto se ja nalazim ispred Grand Casina u Beogradu je šesti po redu Danube Poker Masters. U sklopu šestog Poker Danube Master festivala odigraće se čak 5 pokeraških turnira. Najveću pažnju svakako zavređuje main event ili glavni događaj na kome je prošli put učestvovalo čak 129 igrača. Pošto je Danube Poker Masters najveći i možemo slobodno reći jedini poker turnir u Srbiji, on svake godine okuplja najznačajnije igrače iz Srbije i okoline i ovo je prilika da ih sretnemo i da se sa njima upoznamo. Iz tog razloga smo kolega David i ja došli na jednu ideju da napravimo dokumentarni film o pokeru u Srbiji. A pre nego što preselimo poker u Srbiju, da se podsjetimo kako je sve počelo. Iako je malo toga poznato o izumu Texas Hold'ema, grad Robstown službeno se uzima kao mesto nastanka igre u ranim godinama 20. veka. Nakon što se raširio po celom Teksasu, Hold'em je 1967. godine došao u Las Vegas najviše zahvaljujući lokalnim kockarima Doyleu Brunsonu i Amarilu Slimu. Jedini kazino koji je u početku širenja igre u svojoj ponudi imao Hold'em bio je Golden Nugget kazino u centru Las Vegasa. 1969. godine profesionalni igrači Las Vegasa pozvani su na igranje Hold'ema u danas srušeni, ali tada luksuzni kazino Dunes. Udarna lokacija i nova, dotad relativno nepoznata igra osigurali su igračima bogate novčane nagrade. Iste godine Tom Moore uspeva da organizuje prvi pokeraški turnir u istoriji. Osim tradicionalnih vrsta pokera, Study Draw igrao se i Texas Hold'em. Benny i njegov sin Jack Binion nakon kupovine i preuzimanja celog skupa menjaju mu ime u World Series of Poker i premeštaju ga u vlastiti kazino, Binion's Horseshoe kazino u Las Vegasu. Interes za glavni turnir, takozvani main event, polako je rastao. Nakon samo 8 prijavljenih igrača 1972. godine, taj broj je do 1991. narastao na više od 200. Da bi početkom 21. veka turnir redovno posećivalo više hiljada igrača. Zanimanja za Hold'em izvan Las Vegasa i ostatka države Nevada poraslo je 80. godina 20. veka. Iako su gotovo sva kazina nudila klasičan draw poker, vrstu u kojoj igrač drži svojih 5 karata u ruci, u svoju ponudu uvrštavaju i Texas Hold'em. Zanimanje za Hold'em izvan Las Vegasa i ostatka države Nevada porastao je 80. godina 20. veka. Iako su gotovo sva kazina nudila klasični draw poker, u svoju ponudu uvrštaju i Texas Hold'em. Texas Hold'em je varijacija standardne kartaške igre zvane poker, koja je svima poznata. Kažemo varijacija zato što se u mnogim aspektima ove dve igre razlikuju. Za početak u Texas Hold'emu svako od igrača dobija po 2 karte koje su poznate samo njemu i koje igrač drži zatvorenim. Na osnovu jačine prvobitno podeljenih karata vrši se prvi krug ulaganja žetona. Ukoliko igrač proceni da 2 karte koje su mu podeljene nisu dovoljno jake, već na početku odustaje od dalje igre. Kada je završen prvi krug ulaganja u igri, ostaju igrači koji za svoje karte smatraju da vrede uložene žetone. Izvlače se zajedničke karte. Prvo se izvlače 3 zajedničke karte koje se nazivaju flop. Flop koristi svaki igrač za stolom za kombinaciju najbolje ruke. 3 zajedničke karte, to jest flop, kao i 2 individualne karte koje su podeljene svakom od igrača na početku, prave kombinaciju od 5 karata. Sledi krug ulaganja žetona, nakon čega se izvlači 4. zajednička karta, zvana turn karta. Sada nastupa već 3. krug ulaganja, a igrači od 2 individualne i 4 zajedničke karte formiraju ruku, to jest najbolju kombinaciju 5 karata. U Texas No Limit Hold'emu ulaganje nije ograničeno, kao što je to slučaj sa Fixed ili Pot Limit igrom, tako da u svakom trenutku igrač može da uloži koliko god hoće žetona. Na ostalima je da li će ulaganje ispratiti ili baciti karte, to jest foldovati ruku. Na kraju se izvlači 5. zajednička karta, to jest river karta. Sada već svaki igrač od 7 karata, to jest od 2 individualne i 5 zajedničkih, gradi najbolju kombinaciju od 5 karata. Za najbolju kombinaciju može koristiti obe individualne karte ili samo jednu. Sleduje završno ulaganje nakon čega se karte otvaraju, to jest dolazi do showdowna. Pobednik je igrač koji ima najbolju kombinaciju od 5 karata, bez obzira da li za kombinaciju koristi jednu ili obe individualne karte.
Sve uložene žetone koji se nalaze u potu osvaja upravo pobednik. Poprilično jednostavna pravila i mala razlika u odnosu na zatvoreni poker jesu razlog zašto igrači osnove Texas Hold'ema savladaju za jako kratko vreme. Nakon putovanja u Las Vegas i povratka u Evropu, kockari i kladioničari predstavljaju Hold'em evropskim kartašima. Texas Hold'em doživljava pravi procvat u prvoj deceniji 21. veka, a taj fenomen pripisuje se izumu internet pokera, pojavi pokera na televiziji kao i pobedi Chris Moneymakera, koji se na main event WSOP-a kvalifikovao preko satelita na internetu od samo $39. 2003. godine na main eventu WSOP-a učestvovalo je 839 igrača, a Chris Moneymaker je kao najbolji osvojio $2,5 miliona. Takav poduhvat je privukao pažnju velikog dela javnosti i svi su smatrali da mogu ponoviti uspeh jednog poker amatera koji je od uloženih $40 profitirao 2,5 miliona. Već naredne godine broj igrača na main eventu se utrostručio. A da se procvat pokera nije ograničio samo na američko tlo, dokaz su velika takmičenja u Texas Hold'em pokeru po celom svetu. Među nebrojano velikom broju serijala turnira danas se kao najprestižniji i najpopularniji izdvajaju World Series of Poker, World Poker Tour, European Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour kao i mnogi drugi. Danas main event WSOP-a koji se smatra nezvaničnim svetskim šampionatom okuplja i do 8.000 igrača iz celoga sveta koji se sastaju svake godine u Las Vegasu i bore za titulu prvaka sveta, kao i ogromnu novčanu nagradu koja je 2006. godine iznosila rekordnih $12 miliona. Texas Hold'em poker igra dolazi u Srbiju sada već davne 2004. 2005. godine, a interesovanje domaćih igrača sve više raste, što rezultira održavanjem prvog većeg turnira u Meridian kladionici. To je bilo sasvim slučajno. Moj dobar drugar, prijatelj koji živi u Dizeldorfu, Marko Batanjac, me je spletom nekih čudnih, srećnih okolnosti ili možda i nesrećnih upoznao s pokerom, tako što je došao u Beograd sa namerom da otvorimo poker klub. I čujemo na radiju Texas Hold'em poker klub Knjaz. Otišli smo na Knjaz, ja sam odmah seo da igram, iako nikada nisam igrao. On mi je rekao igra se kao onaj poker, vrlo je slično. I to su bili moji prvi koraci i početci, znači vezani su za Knjaz, jer je on tad bio, koliko ja znam, jedini klub u međuvremenu otvoren bio Meridian. Kao i sve drugo, kad saznajete prvi put, bilo je mnogo grešaka, svi su imali svoja pravila, tražili smo na internetu, nismo imali opremu, imali smo loše karte, ali u svakom slučaju je to igra koja je socijalna igra, znači ljudi se upoznaju, stvorio se krug prijatelja koji su igrali manje više svaki dan ili vrlo često, i onda je kasnije bio turnir u jednoj velikoj kladionici koji je isto bio sa stanovišta današnjih pravila organizacije, da kažemo, najmanju ruku smešan, ali za taj trenutak tada je nama to bila sjajna prilika da igramo za pravim stolom, sa čojom, sa dilerima. Pod pokroviteljstvom Meridian kladionica organizovan je prvi Texas Hold'em poker turnir u Srbiji. Turnir se održavao u Beogradu i na iznenađenje svih okupio oko 70 igrača. Uz dosta opravdanih propusta u organizaciji nadmašio očekivanja i dokazao da poker postaje sve popularnija igra kod nas. Prvi koraci pokera u Srbiji ostali su svima u lepom sećanju. Poker je okupljao veliki broj entuzijasta koji se nisu samo uslovno rečeno kockali, već i lepo družili. Sklopila su se poznanstva koja traju do dana današnjeg, a nije mali broj onih koji priznaju da poker nije bio glavni razlog njihovog dolaska. Mogle su se čuti najnovije vesti iz sveta pokera, igrači su razmenjivali strategije i prepričavali iskustva, ali se pre svega lepo družili. Prve partije sam krenuo da igram u Meridijanu, tad su partije bile, ulazilo se po 2000 dinara. To bi je bila velika cifra u to vreme, to bi je bilo džepara za školu. To vreme sam to prvi put video na televiziji, gledao sam finalni 100 VSOP-a, koliko se sjećam, 2005. godine kada je Joe Hatchem osvojio. Tada me je zainteresovalo i onda sam video reklamu Poker Stars i tako krenuo da igram u Play Money. Kako je raslo interesovanje ljudi za ovu kartašku igru, tako su velike društvene mreže poput Facebooka u svojoj ponudi imale poker platformu i softvere za igru. Igralo se u Play Money, što bi značilo u šale, žetoni se nisu plaćali i svi su dobili priliku da besplatno igraju. Na taj način savladali su pravila kao i osnove pokera, a igrajući sa prijateljima iz okruženja i sa ljudima iz celoga sveta, na društvenim mrežama mnogi su zavolili Texas Hold'em poker. Kao što se na Facebooku igralo u šale, veliki internet poker sajtovi u svojoj ponudi imaju sobe za igru gde se igra u Play Money.
Veliki broj ljubitelja pokera iz Srbije se upravo na tim mestima po prvi put susreće sa ovom igrom. Naravno, dodatni razlozi su i nepostojanje poker takmičenja i poker klubova, a kod većine i nedostatak finansijskih sredstava ili od važnosti da se poker igra u novce. Kako su partije i zabave često bile neozbiljne, a takmičarski duh i samopouzdanje je raslo, mnogi su vremenom depozitovali novac na internet poker sajtovima. Tada su došle i prva razočarenja, problemi i sumnje, ali kod nekih i prvi rezultati. U međuvremenu, kako je želja za informacijama i znanjem o pokeru rasla, osnivaju se i prvi domaći poker sajtovi i forumi. Jednostavno, ja i moji prijatelji smo vidjeli da ne postoji prava zajednica koja je povezana. Već se nije znalo ni ko igra, ni gde igra, ti ljudi nisu bili u kontaktu i onda smo i došli na ideju da, kao što i postoje u svetskim okvirima sajtovi za to, otvorimo jedan sajt gde bi ljudi mogli da razmenu mišljenja prave. To je naš sajt pokeraši.com, na kome se vremenom je postao centar poker zajednice Srbije, što je, da kažem, nama veoma drago i veoma smo ponosni na to što smo postigli. Mi smo učestvovali na par nekih srpskih foruma i tu je jedno vreme bilo onako okej, vremenom je postalo onako loše organizovano dosta i onda smo ja i još dva drugara odlučili da negde 2009. ja mislim da osnovimo pokeraši.com i sajt i forum i okupili smo onako poprilično dobru ekipu ljudi koji dan danas na forumu. Sajt je, znači, ima, da kažem, sekciju vesti iz zemlje i sveta. Znači, u zadnje vreme sve više vesti je iz zemlje, uspesima igrača u turnirima kod nas, što je, naravno, nama jako drago da tako bude. Imamo normalno sekciju za edukaciju gde, da kažem, novi naraštaj igrača mogu da se upoznaju sa igrom, sa pravilima, sa strategijama. Tu su i kolumne autora koji pišu o dešavanjima u poker svetu iz neke svoje perspektive. Kao vrhunac svega, tu je forum gde, znači, svi igrači mogu neposredno kontaktiraju jedni sa drugima, te možete pitati nešto neke od najiskusnijih domaćih igrača koji su već prošli taj put kojim vi želite da prođete, što je veoma korisno za celokupnu zajednicu. Imamo ekipu izveštača koja svake godine izveštava sa Denju Poker Mastersa. Mislim da rade taj posao onako sasvim solidno za naše uslove. Poker Srbija je najstariji i najveći poker portal na Balkanu. Imamo preko 70.000 članaka. Poker Srbija je nastala prvenstveno kao sajt, odnosno forum gde su se ljudi koji su tek počeli sa pokerom okupljali da bi razmenili svoje iskustva. U nekom trenutku, a to je 2006. godina u septembru, nas je bilo 10 koji smo se svaki dan ili čuli telefonom ili preko Skype-a ili preko drugih vidova komunikacije, e-mailova i pokušavali na neki način zajedno da gledamo jedni drugi, da učimo jedni od drugih, da se potpomažemo. Ali u nekom trenutku ta grupacija od 10 ljudi je jednostavno bilo nemoguće okupiti istovremeno ili na telefonu ili na Skype-u, pa smo odlučili da napravimo jedno mesto koje se zvalo Poker Srbija, jedan forum gde bi se ti ljudi okupljali i gde bi razmenjivali neka iskustva. Opet, s druge strane, ono što Poker Srbija nudi su konstantne vesti iz poker sveta koje bukvalno idu svakodnevno. Sajt ima prvenstveno edukativnu namenu, a zatim služi i za druženje i razmenu iskustava pokeraša. Što se tiče turnira koji su u Evropi mimo Srbije, nas su pozivali i mi smo nekoliko puta išli da izveštavamo, uglavnom sa IPT-a. Ja sam jedan od moderatora na Poker Srbiji i ja sam zadužena za vesti koje se tiču sveta i zemlje. S obzirom da se bavim novinarstvom u sklopu mog rada na Poker Srbiji, intervjuisala sam mnogo poznatih ličnosti. Najzvučniji verovatno je Daniel Negreanu, Jason Mercier, Sorel Mici, Liv Bore, Antonije Svandiari. Pored toga, Poker Srbija pokriva i Denju Poker Masters event koji se održava u Grand Casino već 6. po redu. Ono što je interesantno, što svake jeseni kod nas startuje Poker Liga koja će uskoro krenuti. To obezbeđujemo u saradnji sa online poker sobama i tu su vredne nagrade, što bajnovi, što nagrade koje mi obezbeđujemo. Na ulazu u Grand Casino dobijamo instrukcije kako da dođemo do Poker Arene. To je prvo iznenađenje za nas. Nekada se Texas Hold'em poker igrao zajedno sa svim ostalim kartaškim igrama, danas posebna kartaška soba adaptirana za veliki turnir sa 15 stolova za igru. To govori da su organizatori razumeli potrebe sve većeg broja poker igrača, a u Poker Areni drugo iznenađenje. Preko 150 igrača, novinarske ekipe i popunjeni svi stolovi za igru, što znači samo jedno, a to je početak main eventa. Među igračima poznata lica sada već i u internacionalnim krugovima. Neki su rezultate napravili na velikim svetskim serijalima turnira, drugi preferiraju keš igru, a pak oni treći su internet igrači. Svima je zajedničko da Denju Poker Masters ne propuštaju.
Kažu, to je prilika da se vide, druže, razmenjuju iskustva i naravno igraju Texas Hold'em poker. A za nas, to je prilika da čujemo zanimljive priče, zabeležimo svedočanstva i uspehe, saznamo sve o domaćim igračima. Pokušali smo da obuhvatimo kako internet, tako i live igru, takođe kako turnirska takmičenja, tako i keš partije. Svi sagovornici su bili iskreni i pričali su o početcima, najvećim uspesima, kao i o dobrim i lošim stranama pokera. Priču započinjemo iskustvima igrača koji učestvuju na serijalima najvećih svetskih turnira. Hajde da kažemo za njih da su live turnirski igrači. Krenuo sam da igram malo više po turnirima, zavoleo turnire i video da su turniri onako prava stvar koja me jednostavno privlači, puno ljudi, puno adrenalina. Od 2008. bi se moglo reći da sam ajde uslovno rečeno reći redovan, onako. Zadnjih godinu dana sam imao manju pauzu, ali sam jedno 4-5 godina posjećivao redovno puno tih evropskih turnira. U okruženju sam igrao u ovim bivšim ex-republikama. U Bosni smo počeli prvo. Oni su pionirski krenuli, mi smo odlazili masovno tamo. Oni su napravili bili neki turnir koji se igrao 1 ili 2 puta godišnje. Bila je Bosna, onda smo išli u Hrvatsku. Kasnije sam krenuo u Sloveniju gdje sam napravio prve neke ozbiljnije rezultate u Gorici. U Kranjskoj Gori sam osvajao neke od tih turnira. Pa aktivnije sam krenuo da se bavim od te 2011. godine kada sam osvojio taj prvi veći turnir ovdje kod nas. Nakon toga sam krenuo da igram u inostranstvu i sve je krenulo dobro. Za sada ide ok. Najveći uspjeh je bio na Eureka Poker Touru 2011. godine. Tu sam zauzeo drugo mjesto, učestvovalo oko 328 igrača, mislim 330 igrača je bilo. Posle Bugarske sam, odmah mjesec dana nakon Bugarske sam otišao u Zagreb i tu sam ušao u nagradu. 15. mjesto sam zauzeo i nakon toga iste te godine sam otišao u Prag gdje sam od 5 turnira 3 također ušao u nagradu. Igrao sam World Poker Tour, igrao sam European Poker Tour, Italian Poker Tour, Unibet Open, Eureku, Freelander, mislim da se zove u Austriji, isto neki onako dosta dobar. Igrao sam Austrijski Poker Tour, to je Kapt, to se igra preko cele godine, neka njihova liga dosta dobar. Poker Tour igra dosta dobrih igrača. Kako Texas Hold'em od 2004. godine postaje sve popularniji u Evropi, razvijaju se veliki serijali turnira. WPT je u prvih 7 sezona od 15 turnira na godišnjem nivou organizovao samo jedan u Evropi, tačnije Parizu ili Barceloni. Da bi se u sezoni 8 2009. godine na spisku WPT turnira našlo 5 evropskih destinacija, dok je od 22 turnira 2011. godine čak 10 igrano na evropskom tlu. Ipak, najveću popularnost u Evropi stekao je EPT, tačnije European Poker Tour, koji već u prvoj sezoni 2004. godine okuplja igrače na 7 različitih lokacija. Danas se EPT organizuje u 13 evropskih gradova svake godine, a najprestižniji turnir po imenu Grand Finale se igra u Monte Carlo, gde je prva nagrada 2008. godine dostigla neverovatnih 2,3 miliona evra. Od 2007. godine na evropskom kontinentu se organizuje i World Series of Poker, najveći američki serijal poker turnira. Jednom godišnje okuplja veliki broj igrača u Londonu ili Cannesu, a ostaje upamćen prvi turnir WSOP-a u Londonu, gdje je prvo mesto iznosilo neverovatnih 1.000.000 funti. Ipak san svakog poker igrača jeste trijumf na nezvaničnom svetskom šampionatu u Texas Hold'em pokeru u Las Vegasu. Naime, u pitanju je glavni događaj takozvani main event na WSOP serijalu turnira koji svaki godine okuplja i do 8.000 igrača iz celoga sveta. Pa 2004. smo baš live scenu zajedno malo išli po Austriji, Švajcarskoj, onda smo odmah 2004. tek kako se kaže, ubacili me u vodu, odmah smo išli za Vegas, onda kako se kaže, muva bez glave, išli smo, ja sam išao od turnira do turnira, buy-in, ispadaj, buy-in, ispadaj. Prva godina je baš bila skupa, ali mislim, nisam žalio to zato što sam stvarno imao dobru školu i onda nisam ja bacao pare uzalud, ali oni su mi baš govorili kako šta funkcioniše i morao sam da igram, da naučim, ne znači meni ništa teorija ako nema prakse, tako da je to odmah prvu godinu sam ušao odmah na WSOP, igrali smo neke site eventove, tako da sam odmah imao tu profesionalnu školu. Da, ove godine sam išao za Vegas,
Vegas, odigrao sam 3 eventa u Vegasu, jedan sam keširao, ova 2 nisam. Igrao sam i main event, zahvaljujući drugarima koji su mi pomogli. To sam bio stejkovan, tako da sam odigrao i taj turnir. Na Vegas sam se plasirao preko satelita. To su u suštini kao kvalifikacije neke i upalio sam, to je u danu bilo, znači upalio sam taj neke prve kvalifikacije od $25, koje je kao prvi step, drugi step je bio $100, to je sve bilo znači, na 2 sata, od 5 sam posle igrao taj od $100 u 7, onda je glavne kvalifikacije od $500 su bile u 9 i znači tu je buy-in bio $500, igralo je 80 igrača i 2 karte su išle za Vegas, znači su dobili paket za VSOP main event koji je bio 15.500 i eto, bio sam prvi. Pa ja sam igrao ti main event 4 puta, tako da imam malo neko iskustvo. Jedne godine, 2008. sam baš imao dobar rezultat, mislim da je bio 5. ili 6. dan. Tu sam ušao baš, kako se kaže, deep in the money, bio sam ispao kao 300, ne znam, 12. ili 15. Prošao sam prvi dan, znači i onda drugog dana sam, sutradan sam igrao, day 2 i ispao sam na sredini recimo dana. Pošto se igra 12 sati ste u kazinu, vrlo je naporno. A Vegas, mislim, za profesionalnog pokeraša naravno san da generalno da igra VSOP main event, to je faktički mu dođe kao svetsko prvenstvo u pokeru. Tako da sve u svemu fenomenalno iskustvo. Za nas pokeraše je Vegas meka, tako da kažem. Jednom kad odigrate VSOP, to je više ne propušta se u suštini. Pojavom online poker platformi za igru, Texas Hold'em je postao dostupan svima. Nije bilo potrebno da posećujete kazina ili sumnjive kućne partije i sedite u zagušljivim prostorijama do kasno u noć. U bilo koje doba dana i noći dovoljno je da se registrujete na nekom od sajtova za igru i uživate u Texas Hold'emu. Na najvećim poker platformama registrovano je do 50 miliona igrača iz celog sveta, a u svakom trenutku na mreži nalazi se i do 100.000 igrača. Veliki je izbor cash partije i turnira sa najraznovrsnijim buy-inom, pa je lako razumljivo zašto je online poker toliko popularan. Među učesnicima mnogo je onih koji su rezultate postigli igrajući poker preko interneta. Priznaju da se internet i live igra značajno razlikuju, ali ne propuštaju priliku da učestvuju na Djenju Poker Mastersu. Ne bavim se ja toliko novinarskim delom, mislim ima ljudi koji rade to, ja prvenstveno se bavim igranjem pokera, najviše online, ovako više live igra mi dođe više kao zabava, da se malo vidim s ljudima, da se zabavimo, znači ali online poker je prvenstveno ono čime se ja bavim. Pa kada 2008. sam počeo, to smo igrali Play Money, tu nešto sam onako zezali, ja negde mislim da je bio maj 2009. kada sam onako po prvi put počeo ozbiljnije da igram, kada sam počeo da gradim bankroll i od tada mogu kažem se profesionalno bavim pokerom. Veljko je jedan od naših najboljih online turnirskih igrača, znači to mogu da kažem bez imalo skromnosti. To je čovek koji je uspeo da osvoji Triple Krunu na Pocket 5 sajtu, što bi značilo da je u roku od 7 dana osvojio 3 turnira koji imaju nagradni fond preko $10.000 i da je učestvovalo preko 100 ljudi. Naravno, to je uspeh sam po sebi osvojiti, što su osvajali neki od najboljih igrača sveta, kao što je Murman i tako dalje, ali je njegov uspeh utoliko veći što je uspeo da uradi to za neverovatnih 36 sati, što je gotovo nezapamćeno u poker svetu. Prvi turnir sam osvojio na full tiltu, to je bio buy-in $109, učestvovao negdje, mislim, oko 180 igrača. Onda sledeće jutro sam ustao, na Poker Starsu sam igrao isto 109-ku, 12.000 garanta, onda sam isto završio prvi. I tu istu noć tog dana sam na Party Pokeru igrao neki njihov dnevni challenge, $55 rebuy, tu je učestvovalo nekih 400 igrača i tu sam isto završio na prvom mestu za nekih $10.000 i time sam kompletirao tu Triple Krunu. Online igra je izrodila jako veliki broj kvalitetnih poker igrača. Svi priznaju da je za napredak igre jako bitan pokeraški staž i iskustvo, a upravo igrajući poker preko interneta igrači za jako kratko vreme stiču neprocenjivo iskustvo i znanje. Svi koji se profesionalno bave online pokerom istovremeno igraju na više stolova ili učestvuju na većem broju turnira, pa samim tim u toku jedne sesije odigraju i oko 3000 ruku. Upravo online igrom veliki broj igrača je stekao veštinu, iskustvo i znanje za relativno kratak vremenski period, a nije mali broj onih koji su najveće uspehe postigli igrajući poker preko interneta. Smatra se da je zlatno doba online pokera počelo 2007. godine.
Mislim, u tom vremenu kad je to bilo aktivno, jednom sam osvojio Sunday Million, jednom sam bio u dealu, zadnjih 4 na Sunday Millionu, ne znam, negdje oko $240,000 u tom prosjeku je to bilo. Onda je bilo jednom taj 55 Hold'em, mislim zove se Big 55, to sam bio jednom osvojio. Jednom sam bio 3. tako da ima na online-u ima već tih rezultata baš u tom roku gdje se aktivno, profesionalno bavio sa tim, baš se vidjelo da ide napred, ima rezultata. Da, to je specifičan turnir, to je serija na PokerStarsu koja se održava jednom godišnje, koji se zove Micro Millions. Znači u suštini to su mali buy-inovi sa ogromnim brojem igrača i znači gdje se dostigne neka veća cifra za nagrade. Tako to je bio main event tog turnira i ja sam sticajem okolnosti otišao kod drugara u njihovu kancelariju s kojom oni igraju i upalili smo taj neki turnir koji sam ja igrao, ali kao zajedno smo u suštini nas trojica bili, da kažem, u talu, kockarskim slengom. I tu sam posle 15 sati završio 3. 65.000 igrača je učestvovalo. U trojku smo imali opciju da napravimo dogovor i dogovorom bi, znači po srazmjerno broju čipova se dobija određeni novac i dogovorom bi dobili 100.000, ali i ja i moj drugar Mrki smo odlučili ipak da odrizikujemo, idemo prvo mesto 160.000 i nažalost ispali 3. Najveći uspesi su mi bili drugo mesto na 200.000 garantovano na William Hillu, ta triple kruna i što sam čopovao FTOP 4 igrača na full tilt, ja mislim 2010. godine. Na tom FTOPsu mislim da je bilo 24.000 igrača. Prednost internet pokera su prvo zašto postajete bolji igrač, igrate dosta više ruku, igrate sa najboljim protivnicima na svetu. Isto tako ne vezuju vas, znači za određeno mesto možete da putujete, da igrate sa bilo kog mesta na svetu. U svako doba dana i noći možete da upalite turnir kad vam odgovara, tako da to bi bile neki. Možete da odigrate veći broj turnira i da pravite ozbiljnije pare u suštini. Možda i najveća razlika postoji između keš igre i turnira bez obzira da li je u pitanju live ili igra preko interneta. Mnoga velika imena su u svetu pokera slavu stekli kao specijalisti za keš igru. Tom Dwan, Patrick Antonius, Phil Ivey i mnogi drugi su najviše novca zaradili upravo na keš partijama. Za keš igru važi da je manje dostupna očima javnosti, a nepravedno vrhunski keš igrači uživaju značajno manji publicitet od pobednika na velikim turnirima. Retko su igrači spremni da pričaju o keš partijama, često se one igraju u zatvorenim krugovima i malo se o njima zna. Turniri su više prihvaćeni, veći je faktor sreće, pa samim tim ljudi više vole da igraju turnire, dok je keš igru i teže organizovati, malo je specifična i onda samim tim da, teže je pronaći. Pre 5 godina kad sam ja krenuo da igram Hold'em, to je bilo sasvim ok. U Meridijanu je se igrala ta sitna igra, to više ne postoji. Nakon toga nismo imali više gde da igramo, to smo se skupljali, uglavnom neke home partije smo pravili i tu smo igrali. Koliko vidim i u kazinu, kod nas nema neki izbor igara, imaju dnevni turniri koji su ok, ali meni neinteresantni zbog buy-inova i ima keš koji se vrlo retko napravi. Tako da generalno ne vidim neku perspektivu igranja pokera u Srbiji, da je jedan od razloga što ja idem u inostranstvo i tražim bolje partije i bolje turnire. Prošle godine smo bili na World Poker Touru u Beču, kada je Ognjen Šakularac bio 4. na tom turniru i za vreme toga se održavao Party Poker Big Game i mogao je da se priključi na moje iznenađenje i bilo ko sa strane. Ja to nisam znao od početka i posle sam saznao i u tom trenutku je bilo slobodnog mesta za stolom i odlučio sam da sedam da zaigram s njima. Igrao sam sa najvećom legendom među njima Phil Laak, bio je još Alec Torelli, Sam Trickett koji je trenutno napravio baš velike rezultate i Alen Mosley. Ja sam sada sa 5.000 na blindove 25-50. Imao sam tu sreću da se dupliram na početku, čak i malo više da ponesem i onda su došle posle sat i po dve kobne ruke gde sam to izgubio i rukovao sam se sa svima i otišao. Igrao sam, mogu reći, najjače partije ovde i relativno dobro sam prolazio. Svako leto odem u Las Vegas na VSOP, ostanem po mesec i po. Imam dosta jakih turnirskih igrača koji ne žele da igraju jak keš i onda sednu na tako 5-10, 10-20 koji je 50 je recimo srednji neki nivo. Ovo ispod sve toga je sitno,
a od recimo 10-20 kreću high stakes, što bi oni rekli. Kad sam u Las Vegasu, uglavnom igram 5-10, 10-20 dolara i to je igra u kojoj se osjećam komfortno i u kojoj sam profitabilan. Pa nisam ja uživo napravio tolike pare, mislim neke ozbiljnije pare, tek sam napravio pare kada sam uplatio na internet, na poker site Star Live, italijanski poker, to je austrijski poker site, Star Live. Tamo ima dosta Italijana koji su, mislim, nama pogodni za igru, otkud znam. Krenuo sam sa njima da igram od partije 5 centi, 10 centi, znači 10 evra je bio maksimalan buy na te partije. Uplatio sam 100 evra prvu cifru i od toga sam krenuo i za godinu dana sam već igrao partije. Igrao sam i partije gde se ulazilo po 4000 evra. Priče o uspehu prati i priča o neuspesima, mada o njima igrači manje pričaju. Jasno je da ne mogu svi da budu pobednici. Mnogi su se okušali u ovoj kartaškoj disciplini i nisu slavno završili. Takođe, i uspeh nije došao istog trenutka, već je morao da se zaradi. Neki su tu školu skupo platili, a kao i sve ostalo, i poker ima drugu, onu ne tako blistavu stranu medalje. Ta igra, kao što sam vam rekao, može lako da vas zavede. Prva varijacija na live igri, vi igrate veoma mali broj ruku i možete da budete dosta nerealni po pitanju vaših rezultata. Što bi značilo da vi kada igrate live igru, vi možete da budete u plusu mesec dana i da mislite da ste Ivy i obično svi misle da su Phil Ivey u početku, ali vrlo brzo vi vidite da su vaši snovi, oni se rasprše jednostavno, jer vi ne možete da održite tu zaradu, taj kvalitet igre koji ste mislili da posjedujete. Kaže, uzuje 2 miliona, znaš, na turnirima 2.600, a izgubio 42.600. I on kao, znaš, ali on je najplaćeniji, ali on igra 35 turnira dnevno. Razumeš, sad ode lupam u Pragu, odigra 30 turnira i na jednom uzme 72.000, a košta ga 140.000 Prag. Faktički kad ste mladi, kada ste dobar igrač, vi ste, tada su vam prisutne pare, neke koje na drugi način teško u tom trenutku možete da zaradite, tako da to sve izgleda slatko, da je to veoma lako. Ali svaki, znači, igrač koji trenutno zarađuje na tome, zna koliko je to težak posao. To je generalno jako stresan posao, jako je stresno, non stop moraš da podneseš to da te neko nadigra. Koliko god ti njega puta nadigraš, on će tebe nadigrati u nekom trenutku, znači to je, moraš da se pomiriš sa tim. Šta je loša strana? Loša strana je jedino ako ne ide. Ako krene downswing, ako kreneš da gubiš, onda treba imati granicu i treba imati meru, pa svesti vidjeti gde si, šta si, da li im to vodi nečemu ili ne vodi. To je najbitnije. Realan čovjek za sve u životu podvuče crtu, znaš, da bi neko komentarisao. Međutim, znaš, ovo su mladi ljudi koji nisu nešto u životu prošli, osim, nemam ništa protiv njih, stvarno, ali su mnogo mladi da bi mogli da sude o nečem drugome. Znaš, kao klinci su ušli u te igre, dosta njih dobro i prolazi. Ne na ovim live igrama, to je totalno drugo od onoga interneta. Znaš, oni na internetu naprave neki rezultat ili naprave novac i onda misle da su dobri igrači. Znaš. Vrlo je bitan deo za profesionalno poker igrača mentalna igra. O tome su posebno napisane knjige, jer vi ako nemate mentalnu potporu, znači da se izborite sa tim, to će vam reći igrači koji igraju, jednostavno da su ti gubici i ti dobici, oni utiču na čoveka. Čekao da izgubim, ja non stop razmišljam gde sam pogrešio, šta sam radio, moram da razmišljam, prevrćem ruke u glavi, da li nešto sam trebao da menjam, vamo tamo i teško se mirim sa tim i meni prođe ceo dan mi propadne. Mnogo dana mi u životu propalo zbog loših sesa. Iskreno. Sreće nego šta je nego je sreće, razumeš? Jer da nije sreće, od bilo koji igrač, nađeš bilo koga, ne mene, šta sam ja sam niko i ništa. E pa tog najboljeg vi nađite, tog najboljeg, neko od 10 turnira uzme 5. Ili neko od 10 turnira uđe u 5 finalnih stolova. A pošto je on najbolji, ajde, nek dođe. Pa ne može. Uvek je potrebno malo sreće, kao i u svakom drugom poslu. I top menadžeri, i top bankari, uvek im je u jednom određenom trenutku je došlo do nekog sklopa sretnih okolnosti koji ih izbacio u vasionu. Tako isto i sa pokerom. Kao u svemu u životu, tako i u pokeru. Nakon uloženog velikog truda i odricanja, uspeh ne izostane. Poker je igra koja ne poznaje granice i priča univerzalnim jezikom. Nisu bitne godine ni pol, poker svima pruža šansu za uspeh. Mnogi se slažu da je igra u zadnjih par godina nemerljivo napredovala. Kako je interesovanje raslo, igrači su postajali sve bolji, ali uvek će biti onih koji se igrom i rezultatima izdvajaju. Vladimir Božinović je jedan od takvih igrača. Pa ja sam prvo počeo live da igram, dugo sam igrao live, znači izbjegavao sam online, godinama nisam igrao, dok se nije pojavio Planet Win na kome sam počeo da igram redovno kad je došao i to je, znači, online igra vam otvori vidike, prikaže mnoge druge stvari koje na live-u ne mogu da se vide jer se odigra mnogo veći broj ruku, drugačija su odigravanja i mislim da biste postali odličan live igrač morate da prođete i kroz online školu. Pa moj praktično
Prvi uspeh u inostranstvu je bio sam Baden, WPT u februaru ove godine. To je bio prvi moj veći internacionalni turnir. Igrao sam pre toga više manjih turnira sa manjim bajnovima, ali bez nekih naročitih uspeha. I tamo sam otišao i to je bilo praktično ostvarenje sna. Prvi put veliki turnir, prvo susretanje sa najozbiljnijim svetskim igračima i trijumf koji je doneo sve što ide uz to. Učestvovalo je 248 igrača. Buy-in je iznosio 3.300 eura. Prvo mesto je bilo 185.000 plus učešće na finalnom turniru WPT serije koji se održava u Bellagio u Las Vegasu. Od poznatih evropskih igrača mogu da izdvojim, znači, da ih nazovem kolege sa finalnog stola, Marvin Rettenmeiera koji je dvostruki osvajač WPT-a i jedan od najuspešnijih nemački turnirski igrač, i Paul Berende, to je mog s kojim sam igrao heads up, vrhunski online grinder, imao je veoma mnogo uspeha i na live turnirima. U okviru pobjede na VPT u Badenu prvo mesto je donosilo i ulaznicu za završni turnir VPT serije u Bellagio u Vegasu, što je svakako mimo svega što je VPT doneo novca, uspeha, slave i tako dalje, bilo možda jedna od najznačajnijih stvari koje su mi u tom trenutku značile. Znači, samo osjećaj da ću otići konačno u taj Vegas o kome se toliko priča, koji je toliko bio želja, i igrati na jednom tako velikom turniru je bilo nešto što je bilo bukvalno ispunjenje sna. Grand Casino u Beogradu je otvoren početkom 2008. godine. U to vreme Texas Hold'em poker je bio naširoko poznat domaćim igračima. U samom kazinu raslo je interesovanje za ovu igru, što je navelo organizatore da prošire ponudu i organizuju prve veće poker turnire. Grand Casino je jedini kazino u gradu i mi imamo tu licencu koju smo skupo platili da se zovemo kazino. Znači, mi jedini imamo prava po zakonu da priređujemo žive igre, među kojima je i Texas Hold'em. U početku Texas Hold'em nekako, bilo je stolova za Texas Hold'em, ali ne previše, da bismo vremenom jednostavno shvatili da je igra jako popularna, pogotovo u Srbiji, i samim tim u želji da izađemo u susret gostima koji vole tu igru, broj stolova se povećavao, da bi u jednom trenutku ceo pit, kako mi to ovde popularno nazivamo, bio oformljen samo za tu igru. 2011. godine u Grand Casino organizuje se serijal turnira u Texas Hold'em pokeru koji se naziva Danube Poker Masters. Danube Poker Masters doživljava veliki uspeh i počinje tradicionalno da se održava 2 puta godišnje u maju i oktobru mesecu. Prvi Danube Poker Masters je počeo u Grand Casinu 2011. godine. U maju je bio. I to je bio neverovatan bum. Onda smo imali 14 stolova na raspolaganju i koji su bili 7 dana krcati i bilo je uludnica. Nismo znali gde se nalazimo od gužve, uopšte nismo očekivali takav odziv. Međutim, nakon turnira shvatili smo da je interesovanje igrača zaista veliko i da prosto kapaciteti naši su mali. Samim tim polako kreće ideja da se organizuje čitava poker arena, odnosno da se napravi jedan zaseban prostor koji će služiti samo za Danube Poker Masters turnire. U okviru prvog Danube Poker Mastersa igrala su se 2 turnira. To su bili High Roller turnir kao i glavni događaj takozvani Main Event. Kako je poseta igrača rasla, tako se razvijao i rastao i Danube Poker Masters, pa je do 5. Danuba ponuda proširena sa standard na 2 na čak 5 poker turnira. U okviru Danube Poker Mastersa sada imamo jedan turnir gde je ulaz 22.000 dinara, jedan main event, glavni turnir gde je ulaz 55.000 dinara i najskuplji turnir koga zovemo High Roller gde je 110.000 dinara ulaz. To su glavni turniri gde se igra No Limit Hold'em, a pored njih ubačene su i 2 varijacije pokera, odnosno Omaha koja se trenutno igra dole večeras, 16.000 dinara je ulaz. Veoma popularna igra, veoma zabavna. I treći dan main eventa, kad je finalni sto, organizujemo i bounty turnir, jer mnogo igrača cirkuliše tu je u kazinu i jednostavno da im ponudimo jednu vrstu zabave. Danas na Danube Poker Mastersu kroz Grand Casino prođe više od 500 igrača. Main event je igralo njih 145, dok je broj učesnika na High Rolleru udvostručen na 57 takmičara. Svaki poseban turnir u okviru Danube Poker Masters 6 turnire u stvari pobija cifre prethodnog. Što znači, krenimo recimo od warm-upa i warm-up recimo je imao više učesnika za jedno 20-ak nego prethodni. I main event, i bounty. Znači, prosto evo sada i High Roller. Poslednja informacija je da imamo recimo nekih 10-ak učesnika više. Tako da mi smo presrećni. Vidimo da nekako su igrači zadovoljni, da vole kod nas da učestvuju, a samim tim, mislim, cifre same kažu.
Ove cifre naravno ne mogu da se mere sa velikim svetskim serijalima turnira, ali mi smo mala zemlja sa niskim standardom, a broj igrača koji raste iz turnira u turnir dokaz je da ova kartaška igra ima svetlu budućnost. Pa mogu reći da smo vrlo optimistični što se tiče samog Denuba. Od samog starta je nekako taj turnir zamišljen kao jedan turnir koji će povezivati ne samo zemlje iz regiona, već jednostavno i zemlje iz čitave Evrope gde god ima ljudi koji vole da igraju Texas Hold'em. Čak smo planirali da nekako turnir poveže sve zemlje koje su na Dunavu, pa samim tim i Danube Poker Masters. Znači da tu dođe i Beč i Budimpešta. Naravno, budućnost, kažem, sigurno je svetla jer cifre to dokazuju, a naravno mi se nadamo tome. Imamo dobar cilj pa ćemo svakako njemu težiti. It's really a great tournament for the area, and I think this is a tournament that will definitely grow in numbers in the years. The structure is right, the settings are right, the players are there, the passion for poker is there, and we should see an increase year by year. Značaj Danube Poker Mastersa prepoznala je austrijska kompanija Planet Win 365. Ova kompanija je sponsor velikog broja sportskih manifestacija kao i poslednja dva Danube Poker Mastersa. Planet Win je kompanija koja se bavi priređivanjem igara na sreću poslednjih 5-6 godina. Radi u nekoliko zemalja u Evropi. Najveće tržište nam je u Italiji. Sada počinjemo da radimo i u Srbiji, koja je kompanija prepoznala kao jedno od potencijalnih tržišta. Ovde planiramo da potpišemo sponzorske ugovore sa nekoliko poznatih sportista. Za sada ono što je poznato i što mogu u ovom trenutku da kažem, naše zaštitno lice biti Andrija Prlejnović, jedan od naših najboljih vaterpolista. Kako uspešne sportiste, kompanija Planet Win 365 u zemljama kojima posluje sponzoriše i najuspešnije poker igrače. Kod nas je to Vladimir Božinović, osvajač World Poker Tour titule. Osvajanje VPT Badena je svakako bila kruna moje karijere, znači najveći uspeh dosadašnji, ujedno i najveći uspeh igrača iz Srbije. Nakon toga su me kontaktirali ljudi iz Planet Win 365. Sklopili smo savršen sporazum kojim sam ja prezadovoljan. Ugovor je potpisan na godinu dana. Pruža mi sponzorstvo za live turnire i pokrivanje troškova svih propratnih u 100. I mogu samo da kažem da sam više nego zadovoljan i se nadam da ćemo tu saradnju produžiti na neodređeno vreme. Kako saznajemo, ambicije kompanije Planet Win za 2014. godinu su velike i neće se ograničiti na Danube Poker Masters, već će igrači iz Srbije napokon imati priliku da učestvuju na jednom internacionalnom serijalu turnira. Our new project, what we are hoping to achieve in 2014 is the Balkan Poker Master. A Balkan Poker Master in theory should be a poker tour that goes around all the Balkan regions, so Serbia, Croatia, Romania, Bulgaria, Montenegro. We had lots of interest from different land-based casinos, and we are trying to come up with the right formula to attract all poker players. We don't want superstars, we just want normal people that enjoy poker to come and play our poker tournaments. So we are looking to get the right location with an affordable buy-in and an excellent tournament structure so that everybody can come and enjoy. Šesti po redu Danube Poker Masters startovao je 2. oktobra warm-up turnirom. Prijavilo se 127 igrača, a svako od njih je morao da izdvoji za učešće 22.000 dinara. 15 najbolje plasiranih ulazilo je u nagradni fond koji je iznosio 2.540.000 dinara. Prvo mesto i 680.000 pripalo je Branku Popadiću, dok je drugo plasirani bio Igor Radoš, koji je morao da se zadovolji utešnom nagradom od 420.000 dinara. Što se tiče heads-upa, bio je jako neizvestan. Ja sam ušao sa 4:1 u čipovima, protivnik se je to preokrenuo, tako da je on bio u velikoj prednosti. 2 puta sam imao dosta sreće, ali to je poker. Drugi dan bio je rezervisan za Omaha turnir. Omaha je varijacija poker igre koja se razlikuje od Texas Hold'ema. Svaki igrač startuje ruku sa 4 karte, a pri formiranju ruke obavezan je da koristi 2 od 4 individualne karte i 3 od 5 zajedničkih karata. U svemu ostalom, Omaha je identična Texas Hold'emu i u zadnje vreme sve je popularnija među domaćim igračima. Omaha turnir okupio je 41 igrača, učešće je iznosilo 16.000 dinara, a pobeda je pripala Ozranu Cvijanoviću koji je osvojio 258.000. Meni posebno drago zašto mi je ovo prvi pehar na Danube-u, već je 6. Danube, do sad ništa, znači super osjećaj. Trećeg dana Danube-a startovao je Main Event. Main Event je naziv za glavni, to jest najvažniji turnir u okviru serijala i planirano je da traje 3 dana.
prijavilo se rekordnih 145 igrača koji su za učešće izdvojili 55.000 dinara. Ceremonija otvaranja i čast da održi počasni govor pripada prošlogodišnjem pobedniku Predragu Vukomanoviću. Igrači zauzimaju startna mesta i igra može da počne. Svako startuje sa po 30.000 žetona. Planirano je da se prvog dana odigra 11 blind levela od po 45 minuta i broj igrača prepolovi. Tako je i bilo nakon 10 sati igre od prvobitnih 145 igrača, drugi dan je doživelo njih 55. U drugom danu 55 preživelih takmičara raspoređeno je za 7 stolova. Igralo se do kasno u noć dok nije formiran finalni sto sa 9 igrača. Nakon 3 dana nadigravanja i naporne borbe, 9 najboljih od 145 takmičara zauzima pozicije na finalnom stolu. Sa najvećim brojem žetona, 888.000, kao čip lider nastupa Ivan Kordić. Miloš Nedeljković je drugi po broju žetona, za finalni sto dolazi sa 871.000. Treći finalista je Marko Ćosić. Marko posjeduje 517.000 žetona. Nešto manje od njega ima Draško Bošković, čije je pravo ime retko kome poznato jer je na poker sceni poznat kao Ćeranić. Peti za finalni sto seda Dragan Kovačević Kovač, koji već posjeduje titulu sa High Roller eventa sa poslednjeg Danube Poker Mastersa. Šesti finalista je Milan Aldorić, a nakon njega stolu pristupa i Miroslav Opojević sa 276.000 žetona. Sa sličnim brojem žetona stolu se pridružuje i osmi finalista Nikola Fenjac. A kao short stack posljednji nastupa Filip Ivanović u poker zajednici poznatiji kao Lagani niz. Kako je za finalni sto seo sa najmanjim brojem žetona, Filipu prvom preti eliminacija. U više navrata pokušava da osvoji žetone i vrati se u igru, međutim u prvom all-inu se našao neko drugi. U pitanju je Dragan Kovačević koji je sa 2 sedmice uspeo da se duplira na račun Miloša Nedeljkovića koji ima keca i kralja. To je bio samo početak muka za Nedeljkovića jer jako brzo gubi veliki broj žetona u još jednoj ruci. Ovoga puta u all-inu na njegov račun se duplira Milan Alorić. Blindovi su sve veći što najmanje pogoduje short stacku Filipu Ivanoviću koji nedugo zatim vuče all-in. Bez mnogo razmišljanja plaća Dragan Kovačević i uspeva da eliminiše Filipa koji završava na 9. mestu i osvaja 140.000 dinara. Kovačević nastavlja sa dobrom igrom, a sledeća žrtva je Miloš Nedeljković koji od samog starta ima dosta problema iako je za finalni sto seo kao drugi po broju žetona. Završava na 8. poziciji i nakon velikih očekivanja mora da se zadovolji utešnom nagradom od 210.000 dinara. Kovačević postaje čip lider i nakon što izbacio već 2 igrača dolazi glave i Milanu Aloriću. Milan završava 7. i profitira 250.000 dinara. Nakon 4 sata igre eliminisana su 3 igrača, a borba za titulu se nastavlja između 6 finalista. Snovi o tituli su srušeni iza Ivana Kordića. Za njegovu eliminaciju je zaslužan Draško Bošković koji uz Kovačevića sada posjeduje najveći broj žetona. Nedugo zatim napušta nas i Nikola Fenjac na 5. poziciji sa osvojenih 450.000 dinara. Ista sudbina zadesila i Marka Ćosića, a i za njegovu eliminaciju zaslužan je još jednom niko drugi nego Dragan Kovačević Kovač. Marko završava 4. i profitira 650.000 dinara. Pored novčane nagrade od 2 miliona dinara, pobednika 6. po redu Danube Poker Mastersa main eventa očekuje i tradicionalna titula u vidu pehara. A nakon 8 sati igre u borbi za titulu ostaju Draško Bošković, Miroslav Opojević i Dragan Kovačević. Međutim, pobednik može biti samo jedan. Krajnje neizvesna završnica, a nakon eliminacije Miroslava Opojlevića u heads-upu ostaju Bošković i Kovač. Rešeni je da igraju do samoga kraja bez nezvanične podele novčane nagrade takozvanog čopa. Dobra igra Kovača obeležila je finalni sto i nakon eliminacije čak 6 igrača uspeva da ostane koncentrisan i strpljiv u heads-upu i osvaja još jednu veliku titulu. Pored uspeha na poslednjem Danube Poker Mastersu i titule na High Roller eventu sa najsvežijom pobedom Kovač se izjednačuje sa najtrofejnijim igračem Danube Poker Mastersa Predragom Vukomanovićem. Kovač i Vukomanović su jedini koji mogu da se pohvale titulama sa 2 najprestižnija turnira u serijalu, a to su titula sa main eventa i pobeda na High Rolleru. Vice šampion Draško Bošković osvaja utešnu nagradu od 1.210.000 dinara, dok najsvežiji šampion Dragan Kovačević kao pobednik 6. po redu Danube Poker Masters main eventa osvaja 2 miliona dinara. Istovremeno dok se igrao finalni sto main eventa, 89 igrača učestvovalo je na Bounty turniru.
Ovaj format takmičenja gde svako ko izbaci igrača bude nagrađen novčanom nagradom uvršten je na posljednja 2 Danube Poker Mastersa kao oficijalni deo serijala. Najbolji na Bounty turniru bio je Marko Lukša koji je kao glavnu nagradu osvojio 264.000 dinara, a u pohodu na titulu bio je zaslužan za eliminaciju čak 12 igrača. Nakon osvajanja izbacio 12 igrača, uzeo sam oko 60.000 dinara. Posljednja 2 dana bila su rezervisana za High Roller turnir koji je okupio 57 takmičara. High Roller turnir je najluksuznije takmičenje u okviru serijala Danube Poker Mastersa, a za učešće na ovom takmičenju bilo je potrebno izdvojiti 110.000 dinara. To jeste i razlog zašto je formiran veliki nagradni fond gde je prvo mesto bilo za nijansu manje nego na glavnom turniru, to jest main eventu iznosilo je 1.900.000 dinara. Titula na High Rolleru pripala je Andriji Cvetkoviću, dok je Igor Radoš ponovio uspeh sa warm-up turnira i opet završio na drugom mestu. 2 puta titula je za dlaku izmakla Igoru koji je u sveukupnom plasmanu najuspešniji igrač na 6. po redu Danube Poker Mastersu. 2 puta drugo, 1 5. mesto na ovakvom velikom turniru. Stvarno izvrstan uspeh, tako da zadovoljan sa svojom igrom za ovoj nedelju dana. Bilo je stvarno jako naporno. 5-6 dana smo igrali po 10 sati bez prestanka. Poštovani gledaoci, nakon 7 dana provedenih u Grand Casinu približio se kraj ove naše poker avanture. Imali ste priliku da se upoznate sa svim aspektima Texas Hold'em pokera. Mi se zahvaljujemo igračima koji su bez ustručavanja i krajnje iskreno podelili sa nama svoja poker iskustva. Pokušali smo da budemo objektivni u nadi da ćemo vam dočarati poker scenu u Srbiji koja se nesumnjivo širi i razvija iz dana u dan. Na kraju ove avanture ostaje želja da će Texas Hold'em poker u Srbiji biti sve popularniji i društveno prihvatljiviji, a da će pored Danube Poker Mastersa entuzijasti i ljubitelji ove igre imati priliku češće da se takmiče. Do sledeće priče i novog viđenja pozdravio vas Momir i David.